Dakle, odgovorni ste, ministre, možete vi to ponavljati koliko god hoćete, ali ste prosto odgovorni. Vi to tako kažete. Nije ja, nego svi, tako vam je. Jeste li vi... Ama briga mene šta kažete i vi šta kažu drugi. Znači, pa mi vas plaćamo. Ne, koga? Vas, mene? kao ministar. Hvala vam na tom. Kako mislite hvala mi na tom? Pa kako me plaćate? Šta, zbog 3600 maraka sam ja došao ovdje da radim i svoj komfort. Što je vama malo 3600? Pa što ste došli, nije vas niko tjerao? Nije me niko tjerao, ja sam došao ovdje da pomognem, da radim, hajde onda da vidimo kako ćete nam pomoći. Vi. Ne plaćam vas ja, nego vas plaćaju građani. Dakle, toga ste svjesni, nećete valjda i to negirati. Šta? Da vas plaćaju građani. Pa plaćam i ja sebe, ja plaćam poreze i doprinose kao i svi drugi. Dobro. Znači, to je onako fina malo populistička priča koja veze nema s tim, ali evo ako mogu da odgovorim. Šta je populistička priča? Ne razumijem. Da vas građani plaćaju. Ma briga me, eto, sutra neću biti ministar u redu. A to ste rekli na televiziji Haje, što niste umeđu vremenu prestali biti ministar. Pa evo, sutra ću podnijeti ostavku, jeste zadovoljni. Hoćete li? Hoću. Pa meni ništa u životu od ovog ne zavisi, a riješio sam sigurno 10 stvari za mjesec dana. Ali nama od vas zavisi mnogo toga.